Bhuti nila namhlanje kwenzakala nifike kanjani la? Hey, sifikile lana abantu basigijimisile lapha sihlala khona ukuthi thina sihambe esiwaye silana. Yeah. So manje sihamba kwethu manje. Silana siyalinda ama government ukuthi basiyenzele ama process ukuthi sihambe. Indlela kushuthi siye ekhaya manje. Yeah, siyakhaya manje. Yeah. Inja siyakhaya because siyalindila bona ukuthi basilungise. Ukuthi basosenzela ama transport sikuduke nje. Because ayikho lento sizoyenza. Bese basigijimisile kolento. Manje awusichazele kule ndawo kade uhlala kuyona ukuze usuku uzuze la kwenzakalani ngalelo langa lelo. Le ndawo sihlala khona abantu bayagijimiswe abanye bashayiwa bathi bahambe. Before baselile ukuthi mase ushaka 30 so sabona ukuthi ushaka 30 okashayanga abantu baqala ukuthi shaya lento sayibona ukuthi hayi lento kwafanele ukuthi sibaleke that's why safika lana sasuka lena kundawo la nikhona sibona nezingane osisabakhulelwe aba pregnant sinjani isimo la? Kuzimo yazi indawo lento because la abantu bafuna ka indawo ayingabantu manje bayagodola bese kuyanetha kunzima nje bese ingane sincane asiphile kahle nje kodwa siyenze njani because thina azingeze lutho because siyafuna ukuguduka nje that's how sinjalo. Tell us about the situation back at home. Izini lezi ezigcina zinenza ukuthi most of Malawians babaleke beze South Africa. Uyazi ukuthi everything is so bad. So lento sibona yona inzima yonke nje kodwa manje siyavumakala ukuthi kungcono ukuthi siyenze kanjalo bese ukuthi sihlale la siyazi ukuthi sisoba ninkinga siyafanele ukuthi sikuduke nje that's why wasibona sinje sonke sifuna kuyahamba nje lonto lindo silinda la ama government wethu ukuthi baziyethela ama process sihambe that's why sila. Yeah, but siyabona isikhathi sakho. Thanks for your time. Thank you so much.